Kepisanangan kinurikatan tepingai ngawi iti nabunga i boros dusun. Kopi bosan, ori apa? Arah boros dusun. Boleh ba kalau kau? Kopi bos yan, siniduk aku kumadika nopo pemborosan do baino nga pimato ditong. Pimato ditong nopo gyanga soira kiampoton i duo pimato vokal ada di bentuk boros mintoto iso. Poin kuro kano antimpun toko. It video diti it haro hopadam tolu pimato diftong. Hiti nopo diftong nga ai, ia, au, wa, iu, oi, yo, ou, ui, a, i, u, e. Diftong ko iso nopo nga ai, amai, ya, bobolian, au, panau, ua, bologwak, iu, kogiu, oi, toporoy, yo, koposion, au, komolingan, ui, kui, a, kowan, i, bik, u, binuk, e, tei. Ilopod baino, alasan no kudika arahyan iti video ko nung gisala, duduk kayo ko, kopiriba kawago,